One Infrastructure Private Limited atum Arondre Penloksi Arlong Keroy. Hanjang lang solong hor ke pon attract kachingkoy. Ingdeng pli karlitang kabon timong piaphan ahema soratum kachikimo. Kardom bini prime time abirtang ton pen archwik tha Khatkhati police station lapen Bokajan forest range ka parlo Khatkhati Gotam Bostia long 4 lane atowar lapen bypass kaselam Khatkhati Gotam Bostia long kem ke do bom all one infrastructure private limited company atum arondre pensi arlong ke roi pusi Karbi students association Bokajan district committee lapen Assam Jatiyabadi Yuwa Chatra Parisa Bokajan regional committee atum akoy 1 4 lane atowar kaselam along kipudunjialam avi sita halapu dilaijan kanya be langroya kungpen towar kaselam aphan kidam tang chiklojon ni pen arlong ke pon aronalo ke choklim avi pin pensi penanga jakiding pen arlong roipon bombusi 4 lane atowar selam ibombusi pachini lasi isi company atum polote sangki arlong ante forest department along si dolanga potsi Karbi Anglong Autonomous Council forest department atum aphan tangka sita isita revenue pipe pin pen ko puson pensi ke pon longaret mapusi ningchi atheke Karbi Anglong along ke 6 schedule along ripina ka potsi bangkat tu ka state pen ke aron chingba dundi lasi Karbi Anglong along ke Karbi Anglong Autonomous Council ke to ka potsi ahem khudorek lasi la puson all one infrastructure private limited atum arlong ke pon long ke Bokajan forest department atum kachirap dun dokok mabuta arjumine mate kachini dun dep ma mate inod banghini atum pen kachingi pahem so pensi ke papon mabuta karjupado labang so ronre pen ki claim aputhak bangke Karbi Anglong Autonomous Council pen sitame alang litom bhana kangsai padu nangji athe Karbi Anglong along ladak materials penang an alang litom la soteng plong te revenue pipi pin pen se alang litom claim bom wang bom lo la puplong kana hogi ke lake company kali lake litom Karbi Anglong Autonomous Council mate Karbi Anglong akhia dat si lak bangke kapana hok lo pusin litom jong Arni siang bong humthong kep sose dampara truck arlong TP chalan avi pin pensi keroi pon plote Arni siang bong kopu an revenue Karbi Anglong Autonomous Council forest department atum kana hokji lake kaddu kavita theklong fronglo lasi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang labang soputhak RDP ra Bokajan forest atuma phan pin khatra kedoan dumper truck JCB lapen arlong ke pangje akor hai hui chepari dengpon AG phan sotak pen KSA lapen AJYCP atum kachuningwi patu nilitom kapachini forest hoi bang nilitom chingki ji thanlong lelang sitame company long ke nilitom damlo holadak PRO do public relation officer alang li pen sitame ahok alam nang chi thanlo ahok lo nilitom kagos pen ne kachi salam tangtela sitame nilitom kambang ing tonte da nei pokamat ha yong nilitom bang paklem bom po laso bang ga ron re lam lo pusin nilitom bang ke jong pondangji Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Bokajan police station ang kang pini volunteer ni ada porphai trogra chitim apor malom hanjang lang so pen pak lang so dak national highway thongke prasir kep atowara kungalong ihum Arunachal Pradesh adet pen ke pona hor atrak chingkoi phit pusi birta ribdun long birta kilong duna tenki ihum AS01 DC 7761 atrak Guwahati pen Khatkhati anathu kirambom Arunachal Pradesh adet kaselam hor ke air karthang ke pon bomahu chepharle phitlo Kopai ke me driver lapen handyman atum bang hinita thang thelang halapurai kom sai khia tum pen ki thana tenki kamek I pena joksi kaching koi ta hai kamang khumi me alama bang ke hor ke air akartuna thaki thesusi ke paklang sita arlo an ke hor ke air sai de kaddu kawe cartoon pharopli an doji buta pachini pon
Birta ke tok bom ada por phai ke papor hut an ke Bokajan Excise Department atum an ke ing samdun rilang. Seta puthori si kamang humi me alama bang ke Borpothar Police Station do lapen Krakhajana longta police checking ke dokok apita. Bokajanan ke wang long pop abang ki isi karjumi me alam ason mandet. Non ke do an ahor lapen track Bokajan Police atum chepari deng ponsi police station along dipon koklo. Bokajan pen anante rang karbing long nai. Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi Birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem tot lun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Nilimen ke Robert Dingti nili ke do dak long re terang rong West Karbiang long lo. La nili ke so san mangke thyroid tadu lo ke high pressure tadu ke diabetes tadu lo ke ro la kene lo kala lama for lo chara par ke la evam ke so by king fu ke so yo lai pen masa do ai pen mi ide plus kene la liver pangta mi erko nili la chuche ko ke kene an ke chu bang kong o manon mga anisi batay thoman taan chu tu de amat ni dia frank pen non bang ke ala yo pran posta asap leng che son si je thek lo Klar dak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini tro pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Kidam tang phai kuni ni phai ko ra phoni we por phai trok ra chitim apor malom diput nurse colony rong mili arong amekar David Rongpia Hemalong amithang apai ki thiar ni mate Karlitang ka bonti mungpia phan adona rap do an chingrum si kachikimo pon Kidam tang pharo krister kebra plianing kan Karlitang ka bonti mungpi amahang na taxi Kidam tang suri hinira trainer ke phai kunia cheklo ni phai inkora phorni arong chewoi juilo Bangsora ni aphan asomar lapen adona rap atum kai ke aning ka chema thapona sonsi pining aningkan aphongta ingdeng plian kachiki moja mek deng ponlo Karlitang ka bonti mungpi kidam tang pharo krister kebra isi aningkan Assam state along karbi soarluang bong ke chengsi songwe pen MLA anghoi kachepati dun abang philo lapentu pharo krister kebra truck aningkan le thot setami MLA MP anghoi kachepati dun abang philo Ke hayang hoy chepalong dun de pusitami karbi soarlo atum aphan isi atowar kang puching abang lo pusi asopong David Rongpi pen nang pachini dun 1944 aning kan selang molo and pinigen kan plian lang itung kami kangarni itung pini cuki mokon se hemisi ni itung dondam do amin adapen itung dak cingrum si alang hang itu cuki mokon lo si dondok nang humri lo alang asu teknologi lang dam lo nasi ason itu karbiang bongta karbi piang bongta 1991 aningkan alang election itu cheng lo apen independent thordun lo sila sopi ke karbi pi tumta thurun bom lo asia kang pude kang lo MP da tai thor lo MLA da tai tham thor lo hai heder lo sita alang gol ni ke karbi akhai phan karbi pi tum phan tawar ang pude kang lo balan chu kang we News report long sodaringti Karbiang long live Kidam tang phai kuni ni phai ko ra phorni ada por phai kebra achitim apor pen Bokajan Municipal Board sahem chokomaratum talaponsi inghapdam check posibirta ribdun long Kachini dona tengke Bokajan rong sopiang kang ward number isi pen ward number troxy an rong sopiar lo kaching thor pen chenglok ajara sonta kelangchari ponji aphanpura Bokajan Municipal Board pathik ponlo Ladak banging koi so se chokomaratum apisto aso ahema rit lapen amithang apok chelana ji aphan chokomaratum asai choklem dunlo Bonta Ladak bang Municipal Board Chairman kachelana thek theda jok non ang cheklojon trok kebra hini abainong
ke long le pen ki sung thek ti ga jok ning ki pung chapak lang si pinian ke tala pon si sai hem kilot adon ri ang hap tala hom tan si ing hap cheklo la pen ada por phai pho pen ani gang sam por phai pho ani sia pharman sai hema theng no long ton thip si inno da phanta padut long le det si ka chi song sai ding pon si ke hang ka hiringan ta paduk pon lo labang so sai Karbi Anglong Municipal Board Employees Association Bokajan aro atum pensi chipatyo pi pon si ka chi song sai pachut pon lo সর্বমোট 8টা দাবী আছিলে প্ৰথম মেইন দাবীটোৱে হ'ল আমাৰ দৰমহা 65 মাহৰ দৰমহা অনাদায় হৈ আছে এই দৰমহাখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগে দ্বিতীয়তে পৌৰ কৰ্মচাৰী সদৌ পৌৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে সদৌ পৌৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ এটা দাবী আছে যে পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি চৰকাৰীকৰণ কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত যিসকল মৃত হ'ল বা যিসকল ৰিটায়াৰ্ড হ'ল তেওঁলোকৰ যিখিনি অনাদায় বকেয়া ধন আছে সেইখিনি অতি শীঘ্ৰে দিব লাগে চৰকাৰৰ ওচৰত এতিয়া কিমান দিনীয়া কাৰ্যসূচী এইটো আমাৰ বিগত কেইবাদিন ধৰি চলি আছিলে আমি যোৱা 22 তাৰিখে গৈ গুৱাহাটী চকলতো আমি ধৰ্ণা দি আহিছোঁ গোটেই অলপ সময় হেৰি পৌৰ নিগমৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ ফালৰ পৰা আৰু এইটো আমাৰ আজি লাষ্ট ইয়াৰ পিছত ৰাজ্যিক কমিটিয়ে যি সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্ত মতে আমি আমাৰ Bokajan ben Anantirang Karbi Anglong Live Tangte pini Karbi Prime Time ke 8 si kang tonik lo